Daluyon. Napalabas, iti panagsarita dayaya klaring ken Senyor Ismael, kabilin kuma tinaud-udi ti bakat, ngem saan anatuloy, gapo tanangeg dati timek ni Vanessa. Nadlaw ni Vanessa nga adda saan anasaya at amapaspasamak kaniyaya klaring, ngem saan nga imbaga ken kuana ti baket ti agpayso. Iti sabali a bangir, tapno saan amakadlaw dagiti dadakkel na iti napasamak ken kuana. Napan ni Mateo iti pagtaengan da Manuel agayem na, ket ijayen anaginana. Kabayatan na, kinasarita ni Vanessa ni Andreo. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Damag ko kaya't mo ti makisiningad kanyak. Ha? Nalakala ang mata mapasamak day takat, Andro. Vanessa? Oray siya ko na mismo ti mangisidag itiriknakan ka. No lakit di, taibagam no anya ti kayat ko amaamuan. Anya? Day ti kondisyon ko, Andro. Take it or leave it. Vanessa, anya ka kani? Anya ngamin aya kondisyon ti kindawam. Simple laang daytoy, Andro. Pacheck akabaalam nga ipaay. Anya day ta? Anya a negosyo ti pakakumikuman nyo kan ni Papa? Ha? Nagsimple, saan ka di? Ah... Ibagam lang no anya ti negosyo apakakumikuman nyo kan ni Papa. Agbalintan ton anasingad, iti tunggal maysa. Madlaw ang napatag ti pagsarsaritaan da Vanessa kan Andreo, anak ko. Nanang. Ngamanyan, ta dito'y dapay ang nagsarak. Idinto tano panunutan, kat mabalindamot ti agsarita iti mansyon dagiti Villaflor. Nalabit asaan ta nga green na iti mansyon dagiti Villaflor. Nanang. Dito'y siguro tinagranaan ta. Iso aday ta. Pagsarsarita da na doa. Ngamanya nga tati pagsarsaritaan da. Madlaw ngamin anapatag no anyaman day ta. Diya ka mo, nanang. Kat panagkunak. Kat saan arumbang apakibyangan tayo da. Wan matkit di alang araw. Panawan ka pa'y dito'y Mateo. Mangisagana ak iti makan. Amangan numabisin kit din da Andreo kan Vanessa. Kaya't yo asawangan? Nagsubli ni Manong Andrew ijay lugar da Mateo? Yaya Claring? Dahil tati masigurado, Cloreta. Kaslapay kit di imbawn ijay ni Senyor Ismael. Ha? Apay nga ta? Di mat ada ijay ni Vanessa. Wanyag paiso. Loreta, balasan ko. Madanaganag. Anya ti pagdanagan nyo, Yaya. Amang ano anya ti mapasamak ka ni Vanessa. Ha? Jak makaid na. Iso nga imawagakan ka. Tapno saan kayo magdanag, Yaya Claring? Sige, mapanak mo ti Jay. Kuyugak tigayam ko. Oh, di ka maglagsaon, Andrew. Nagbalin kan samatan nga umal. Kinunak, anya ti pakakumikuman nyo ka ni Papa. Anya kita ti negosyo dayta. Pasensya kan, Vanessa. Jack mabalin nga ibagakan ka. Kasta ka di? Maawatak. O sige nga, Rod. Mabit lang, Vanessa. Ibatan na ko ma, Andro. Laglagi pam ti imbagak. Siyak a mismo ti makisiningad kan ka. No ibagam ti kayat ko amaamuan. Ngamga po tadi mo kayat. Awan nga rod ti karbangam amangigam kanyak. Ha? Isu nga ibatanak. No di mo kayat ti madaksan. Pimanaw mo tin ni Vanessa, Andreo. Kunak no agidan kayo apumanaw. Adapay ka nung ngamin asikasun na, Nana Marcela. Kasta ka day. Uwan na. Jack pa'y pimanaw. Takayat ko pa'y makasarita ni Mateo. Ha? Agtugaw ka barok.
tamapan ko ayaban ni Mateo. Alaman nga rod, nana. Tanapatag at talaga ti ibaga ken ni Mateo. Tsak lakit di agbidtot. Ti kotse ni Vanessa day tamasabat ko. Iparada kiti igid. Senyasak. Oh, Loretta, sa dino ti papanam? Vanessa, surutan ka kumay ayan da Mateo. Saan ka nagtuloy? O may kalaangan ija mansyon? Ija ti pagsaritaan ta. Sige. Sige, umunak nga rudan. Okay. Dayjay ni Vanessa. Agwelta ak matan, ta sumaruno ak ija mansion da. Amo, Mateo, naidumduma talaga tirik na. Noanda ka diti a lugar. Andrew, Jakon mas daaw, no apay akay kayat da Vanessa ken ti kabsat ko ani Loretta. Ti umay dito. Andrew, nakuna ni nana nga da napatag nga bagam kanya. Ha? Anya ka di dayta? Mateo, saan pa yaday ti pagsaritaan ta? Amangan ngamin, numaklat ka iti baga. Saan man? Ibagam ko makanyak. No anya dayta, Andrew? Tangay, napilit ka. Sige. Ket, sapay la ko ma. Tamatulungan na, Mateo. Anya nga min dayta? Kayat ko nakarkaro pa'y ngagbalin kami anasinged ken ni Vanessa. Ket, amangan na matulungan na. Anya? Dayta tinapatagabanag akayat ko akid dawan ken ka. Ket, sapay la ko ma. Tamatulungan na, Mateo. Niyayak laring at talaga. Madanagan unay. Jack mababalaw ni Yaya Claring. Kabisadong matikabsat ko. Loretta, Kadaw yan asaan anasaya at ti aramid ni Manong Andrew. So ang makapadanaga talaga. anya? Kat amo dayta ni Nana Claring. Iso nga inawagan nak. Sa bagay, amok mat kat di pampanunutan laang ni Yaya Claring ti karadkad ko. When? Kunam itay nagsarsarita kayo ka ni Manong ko. Anyat nagsarsaritaan nyo? Imbaga ka siya ko na mismo ti makisiningad kan kwa na. No lakit di ta ibaga na kanya. No anya ti negosyo da kan ni Papa, apaka kumikuman na launay. Ha? Iso na laang ta di namat imbaga ti kayat ko amaamuan. Iso amani po dita. Nakarkaron asaan ko nga ikaskaso ni Manong mo. Ada ka di napatag nga ramidam? Awan? Apay ka di? Agpakuyugakan ka. Kayat ko ti agaliwaksay. Amangan mo't nagpay sa atin may papan ka ni Vanessa ti gagara ni Andrew. No apay akanayon mo tan nga umay ditaw. No apay akayat natin makisinugod kan ka. Kaniti si bubukol a pamilyam, Mateo. Jack masigurado, Manuel. Sa bali lat ti atap ko. Anya? Kayat mo kada asawan. Atapom latang amangan no dati pa kainaigan na kadagiti lalaki ijay kabakiran nga ibagbagam. Wen, Manuel. Mateo, awan pa'y lati Tinapasamag kanyak. Saan ka di pa'y lang nga umtas ng ebidensya? Mateo, Napanagnagam amis mo. Gaputa ka subsubli lati puot ko'y dinasarakan na kaya kabakiran. Kan kinuyog nakpay ang nagpadoktor. Isong awan ti duha-duha, Manuel. Talagang adda ti saan anasaya at amapaspasamak. Kat nalabit nga adda pa kay naigan ni Andrew. Madlawan na nagtipampanunutem. Senyor, Wano masikuran ka manen. Gaputarabiin, ngamsan pa asimang pet ni Vanessa manipod pimanaw daki ni Loretta kabsat mo. Unayin day taasan na ay Andrew. Anya ka kadi? Apay akasta ka? senyor. Kinasaritanak ni Vanessa. Anya tinapagsaritaan niyo?
Damdamagan na kanyak. Noan niya negosyo ti pakakumikuman tayo. Anya? Nang tad iti kondisyon. Kuna na nga ison amis mo ti makisiningad kanyak. Basta ibagak kan kuwana noan niya ti negosyo apakakumikuman tayo ita. Imbagam kadikan kuha na ti may papan iti pagminasan. Saan, senyor? Naimbaglakit din. Agam, sigurado ka, Andrew? Patyandak, senyor. Isungarad na mariribo ka na kita. Tama nga no nakarkaron ako mayakay kanyak ni Vanessa. Di kagdanag, Andrew. Kasi tinakunakon. Tulungan ka. Diyak itulog at ikayat ni Vanessa ti matulog. Saan na mabalin? Awan gayam. Pagsaritaan takit di ti may papan iti panangbilin kumanan kadagiti talkak at tao ijay pagminasan. Sigurado amas daw ni Senyor Ismael. No saan ka nga agawid, iti mansyon yun. Baybayam ni Papa. Total, di kay kayat na lang ti matultulo. Vanessa? Sana bale, ta pinakaamwa ko ni Yaya Claring. Tapno saan nga agdanag may papan kanya. Kasanon, no ni manan yayak laring ti kaasi kan ni Papa. Binilan ko ni Yaya, adi na ipagbagakan ni Papa nga amuna adyak agawid. Imbagakon kan kwa na naka-check-in ak iti class a hotel dito ili. Isungarod nga data ita dito'y Barte Hotel. Sana yan? Vanessa? Oo, di ka unay dita in-order mo away. Amang ano mabartag ka, agmaneho ka pa'y. Apay, Vanessa. Tikunam kadikat itulog kong agmay-may sa ka maturog dito'y hotel. Ha? Kaya't mo asawan? Saan ka matan nga gawid? Saanan? Kuyugan kalaangan. Narigatan. Amangan madama pasamak iti best friend ko. Ay na, agyaman na Clareta. Talaga agayem ka. Awan ti kotse ni Vanessa iti garahe. Kaya't ka di asawan day ta saan asimang part. Senyor, Ibagam kanyak no sa dino tayan ni Vanessa. ladingitak senyor. Ngam saan ko ngam mo. Imposible. Jagpat yun day tang ibagbagam. Senyor, No di ka agsao. Ti sana natuloy apan ang kabil kukumakan ka. Kat... Simang petsan ni Vanessa. Siguradum lang nga talaga adi mo ammo tinagapuan na, Claring. Kas itinakon. Agalwad ka kanyak. Ni Loretta ti kadwak Papa. Imyan kami ti hotel iti sentro. Aniya. Apay ang naturog ka iti hotel. Kat nagdakkel mat da ito'y pagnanaedam. Mansyon ko naman. Apay ka di makaungat ka Papa. Anya ti rason. Sanak mat nga gungungat iha. Iso na lang, taapay pailangan naturog ka iti hotel, kat adamat mansyon mo. Itaman pa ya concern ka kanyak, Papa? Di matila ang negosyom, ti pakakumikumam? Vanessa, Talaga mat. Saan ka di? Huston, santa na pagsaritaan da ita. Nagpakada ka kadiki ni Claring? Saan, Papa? Sigurado ka? Saan na ka nagpakada ka ni Yaya Claring? No di ka mamati, addakan ka daytan, Papa. Siya kung timangimot iti kanan ni tatang iti talon. Nanang. Siyaklata na nako, tamapanak matlaang ijay. Sigurado ka, nanang? Wen, kan may sa. Madlaw ko akaslad da sa bali a marikrik nam. Kaslad daan anayam. Anya ka di ti mapaspasamak ka, Mateo. Agpudno nga ta ni Mateo iti inana, gagayem, di yuliwayan adenggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, kinasarita ni Vanessa ni Andreo, ket kinuna na nga isun amismo ti mangyasideg itirik nana iti baro. Basta ibagada ito'y kenkwana, noan niya akita ti negosyo ti pakakumikumanda iti amana. Ngem saan na anaalukoy ni Andreo,
Iti may sang agsapa, napalalo ti pungtot ni Senyor Ismael. Gaputa saan ang agawid ni Vanessa. Ni nga rodyayak laring tinagpupudutan na. Kabayatan na, agsarsarita dagiti agina a Marcela ken Mateo. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Siya kung ti mangimot iti kanan ni tatang ajay talon. Nanang, Syaklata, nanak ko. Tamapanak matlaang ijay. sigurado ka, nanang? Wen, kan may sa. Madlaw ko akaslaad da sa bali a marikriknam. Kaslaad daan an nayam. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Mateo. Ne, awan mo nanang. Anya ko mga iti mapaspasamag kanyak. Ay na anak ko. Amuklat. Kanalbuong! Adamanin kanalbuong, nanang! Ay, Mateo anak. Ket no jak agbidot. Nagtao di jak kabakiran dagadya kanalbuong. Rumbarak, nanang. Ay, sa dino ti papanam. Kunak man no kayat mo asikan ti mapan ijay talaon. Adala kita nanang. Mapanakon. Nakita yung siguro ti jar ni Vanessa, Senyor Ismael. Di napulos ingkas-kaso nga uray nakita na akasarsarita nak ditoy. Andrio, saan mo apagparikutan ni Vanessa kung naklang aruden? Agtalag ka kumakanyak. Awan kayam. Nagbungbong manen dagiti tao tayo nga dayjay pagminasan. Kaya't kung amuam, noan niya ti reaksyon dagiti agindag ijay alugar. Senyor, Mapan ka kundi pa siya rin lugar da matayo. Kadagkalap kay ti impormasyon. Ngam siguraduwa masaan da makadlaw. Tapno awan ti rumswa aparikot. Balasang ko. Pangaasim ta saan mo kuman nga ulitan ti kasjay nga inaramid mo. Iyaya, Ang mga numapunuan ti amam. Kat anya pa'y ti aramidan na. Nakabutbutang numakapungtot ti amam. Saan ta nga amo no anya ti maaramid na. No kasjay ang makaungat. iti kasta atinor ti panaritam, Yaya Claring. Masiguradok a kinaungat na kamanan ni Papa. Vanessa. Pasensya ka, Yaya. Aklo na kamasair pa lang tiriknak ka ni Papa. Takasla napatpatag nga amang kankwa na dagiti as-asikasuan na anegosyo na. Ngam iti siyak nga anak na. Saan mo't siguro akasta, balasang ko? Yaya, Mamati ak nga ipatpatag na ka ti amam. Isuasaan mo kung mga ibusan ti pasensya na. At ka din natuktalan, Mateo. Kasi ti sigod. Awan latta, Manuel. Anya? Talaga adak kala borbor tiya dahito ang mapaspasamak. Kat sa anak nga agsardeng aging gaasaan ko ang maduktalan. Noan niya talaga tagpaiso. Tinasayat. Aksublitan iti ayan dagiti kalugaran ta. Madanagan dalakit din. Nang raw na di inam. Manuel, Oh my God. Darasam. Ay na anak ko. Daimbag ta nagsubli ka matlaang. nanang, Napan ka kadi ijay kabakiran. Unay kamutan, anak ko. Makapadaan nagtararam idam. Agner-nervyosak pa'y laang nga aging gaita. nanang. Ne, adan dagiti pulis nga inawagan da tatang mo. Bayan tayo idan nga agsukimat. amo ka diti kapsat mo nga agluwas ka? Saan, Vanessa? Karmaysa, uray no ang pakada akan kuana. Sigurado nga awan tumatlat ang yaman na kankwana. Loretta, Sigalat inawaga ka ng pakadaan. Tamangan kit tinumasdaaw ka. No maamuam nga awana. agbayag ka di ijay? Saan mat siguro? Kas itinakunakon, adalang asikaswag. Simuro taklakuman, tapno makaaliwak sayak mat. Ngam, amang ano sa balin tumanan ti panunutan ni Papa. Amang ano kaasin tumanan ni Yaya Claring. Kasayaatan no agbati ka laangan. Wan Loretta, agannad ka nga rod iti panagluwas mo. Nugasta, gobernador,
Nang bilin ni Hepe iti mapanag-imbestiga jay. Bili ba ka talaga kan gobernador? Ammom tiar aramidem. Okay nga rod, gobernador. Di kagdanag. Paitulod kong tulangan kini Andreo ti parakan ka. Wan, gobernador. O sige, bye. Talaga tengel ko ti amin nga opisyal kan otoridad dito'y probinsya mi. Iso masigurado nga awan to ti agbali na parikot nga uray anyapay an negosyo ti serkat. Anyo ti mapaspasamak dito lugar niyo, Mateo. Apay nga day may apulis. Andrew, Mabalin ka di amaamuan, Mateo? adatin nangag may agimloong, Andrew. Anya? Ne, anya nga day jagim luong. Mas daho kami, Mat. Kunadag iti pulis ang nagsukimat. Awan ka no tinakita da iti maatap a lugar nga ayan tigimloong. Anya? Day tatagpaiso, Andrew. Uresyak, awan tinaduktalak. Anyat kayat mo asawan nga awan tinaduktalam? Awan, Andrew. Lipatan mo dyan ako, nak. Anya gayam tigagaran? Mateo. Kayat ko ti mga nga itibas si tapasken para kada kayo iti dahi ti alugar. Ngam apay. Ibagata na parambak para iti panagyaman ko kada kayo. Gaputa siraragsak kayo anang pasangbay kanya. Kas pagayam nyo. Andrew. Ket kidawakan ka, Mateo. Awisan to ko man ni Vanessa. Simurot kalata ko man ka ni Loretta. No kayat mo di makaaliwaksay, balasan ko. Yaya, No siyak ti kunam apagdanagam. Kabaelak asalwadan ti bakik, Vanessa. Ti importante kat makaaliwaksay ka. saanan, Yaya? Jakmat kaya tada kayo mo nun ti pangibawingan ni Papa iti pungtot na, no bilang takasurunak. Sana bale? Taimbagamot ni Loretta, asaan nga agbayag iti ipapan na iti syudad. Pampanunuto Mateo. Manuel. May papanpayla ka di tinangig tayo agimloong. Ngam awan mo tinaduktalan dagiti pulis. Wen, kan saan laaday ta? Ni, anya pa ngay. Pampanunutek ti may papaniti planplanuan ni Andrew. Anya? Nadnadlaw nga interesado ni Andrew dito lugar tayo. Atapag nga iso akayat na tagpaskan ditoy. Saan la atap no mayasidag ka na tayo? No dikat at dapat ti sabali apanggap na. Anya ngay ko Diyak mo, Manuel. Ngam day tapay ti may sakay at ko aduktalan. Ano panunutin animbag? Kadag ito'y laengen anaaddan iti interes ni Andrew dito lugar tayo. Napintas dayta na panunot mo, Andrio. Mamati ka nalaklaka mayasidag mo tiriknam kadagiti agindagi jay. Babaan iti kinaimbag nga ipagpakitam kadakwada. Kasta na ti kunak, senyor. Iso amaawatan nyo kuma, no apay ani Mateo, tikinid daw ko amangawis ka ni Vanessa. Maawatag ti kayat mo apagparangan, Andrio. Talaga nasirib ka, iho. Ammom ti aramidem. Gayam, senyor. No jak agbidot. Ni Mateo matlang di inyawag titalkan nyo at tao a pinalak na iji kabakiran. Anya, Kasta ti suspetsak, senyor. ang pagkunaam. Itingamin pa nagsarita mi ka ni Mateo. Nakuna na nga uray iso, ket awan tinaduktalan na maipapan itigimluong ije kabakiran. Aniya? Ket ad-adda na napasingkedan ti atap ko. Idi kalat nga inyaw awan ni Mateo ti saritaan mi.
Kasla saan amayan natop daytoy akan ito. Apa nagpasken ni Andrew dito'y lugar tayo, anak ko. Nanang, At dati saan anasaya at amapaspasaran tayo iti agdama. Kalpasan na, mangangay iti paskan ni Andrew. Kasla saan sa arumbang. kinid daw ni Andrew, nga awisik ni Vanessa, nanang. Anya, nga maapay ngay asi ka anak ko. Iso kumalatan at imangawis kin ni Vanessa. Sigurado ka no asaan niya umanugot ni Vanessa, no iso ti mangawis. Iso ati kayat na, kitsyak ti mangawis kin ni Vanessa. Maawata kon. Kayat ni Andrew ang mayasidag tirik na nakin ni Vanessa. Kat sika ti aramaten na, tapno matungpal da ita at arigagay na. Kumusta ti papaaramid ko kan ka, Claring? Senyor, Di mo sa matararamid ang tinagsaritaan ta. Kaya't mo sa matapapanawan kalaangan di dimansyon. pangasim Senyor Ismael. Di na ko mapapanawan. Maasi ka kanyak. Nukas tangarod, rumbang agtignay ka, Claring. Agtungpal ka kanyak. Senyor, Awan gayam. Plano ni Andrew ti mangangay ti paskan ni jay lugar da Mateo. Ti kayat ko, aramidem ti amin, tapno dumaray iti dayjay apaskan ni Vanessa. Nakaskas daw. Mangangay itipaskan dito'y lugar yun ni Andrew. Wen, Vanessa, pakaragsakan dagiti kalugarak, idinaamuan dati maipapaniti dayta. Kat sigurado a pakaragsakan matlang ni Andrew. Gaputa sigun kan kwa na. Kayat na tagyaman, gapu iti panangpasang bay mi kan kwa na kas pagayam mi. Itaman pa ya kasta ti panunot ni Andrew? Vanessa, mabalin ka di nga umay kang tumat no maangay ti paskan? Una, day talagayam. Agyaman agtimanugot ka, Vanessa. Awan mo ti makitak arason, tapno agkadkadak. Saan ka di, Mateo? Pudno dayta, Vanessa. Kat agyaman akmanen, iti yan nugot mo. Nakaragragsakak, Mateo. Malaksid nga mi na makitak ang naragsak dagiti kakalugaram iti daytoy a lugar. Nagbaligya ka pa ang nangawis ka ni Vanessa. Awan na nyaman na, Andrew. Awan mo ti makitak adagas iti kastungar aramidom ka. Talaga mat, Mateo. Nakaragragsakak. Naidumdumagayam ti panagkakadwayo dito eh. Arignan, may sa kayo adak kila pamilya. Oh, apa yung nagsanahay ka, Mateo? Ada ka di parikot? Ada ka di mo nagustuhan ang naibaga? Awan mo't, Andrew. Iso na laeng ta dati kayat ko amamuan. Ha? Anya ba ita? Andrew, no talaga kayat mo ti makisiningad kada kami ngagkakalugaran. Sapel ako ma, tasong batan na kitagpaiso. Anya ti kayat mo asawan, Mateo? Saan ka amaawatan na? Anya ti ko na makayat mo amaamuan? Talaga ka diya kayat mo laeng ti mayasidag kin ni Vanessa? Isong aramidem ti kastoy? Anya ti isong bat ni Andrew. Iti salsalod-suden kan kuana ni Mateo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Daluyon!